ما گلک جرا دید خمساری گلک کسا خمساری بی بابت هدات کرد، خاصتا وقت کرونا و ویروس کرونا هاتی ام بینین که گلک خلق یه خمسات لی هاتی او جی درست کردن صفت ریزا مزگفته گلک خلال یدوان صفت هدا هی دا خطبه دلیش نبیتن اکسد چی نسل حدیث پیغمبری صلی الله علیه و سلم که چاوا بحثی صفت مزگفته کریه انسان وقتی نویجا جماعت کتن دی چاوا صفت راستیتن و پیغمبری صلی الله علیه و سلم چه گوتیه پیغمبری صلی الله علیه و سلم حدیثه که دا امل بسلمانا کدو گوتی سووا صفوفکم گوتی ریزید خو راست کن فإن تسوية الصف من تمام الصلاة قلت ريز درس كرنو راستيانت نفيجي دا قلتش تمامتيان نفيجي يعني أبي خلال تخيط في صفاها خلال كفيتا نفيجاوي وأجل يبرخ بجي سبب بيتن دي خلال كفيتا نفيجاوي هل كساكي خلال بكتن خلال للنفيجاوي ريدة دي خيراوي كيم بيتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم جارة كادي قلت بسلمان سه جارا استو دوباره كده بسره قلت رزت خراست كان فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي سيند خال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت كاتشاوا از حسال بسینگی خو هوت بینم از حسال هوت پشت خوشید بینم يعني وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم رابو دان ویجی کتن اب آخفناها قلت صحابیت خو قلت رزت خو راست كان ديسا أمريوانا كيف هندكو رزت خو راست كان ودخال نبن هل وصف پیغمبر صلى الله عليه وسلم جالك ودي قلت استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم اختلاف دلا پند بگیرده اگر اختلاف رزده هبیتن راسته که نراستن و پیت خو منت خو نگهین نیک قلت دي بيت السبب هند دلت هواجي دي بخلاف چن اول که خلاف دلا چند یا مشیه اول که دل دو بسلمانات گل یکی درست نینه حضرت خالت جه کدود کن گل کدود کربن سبب پیغمبری گو صلی الله علیه و سلم او کوهین صفت خود اصنا کن اتنویجه دا هر وسط حدیثه قادی دا پیغمبری صلی الله علیه و سلم سیند خال قلت والذي والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم قلت والله آيان هندي رزت خراست كان يانجي رب العالمين دي خلاف اخيتنا بين دلت هوادا ايكجوان هل دوكايا يان دي رزت خراست كان يان دي رب العالمين خلاف اخيتنا بين دلت هوادا ودي تفرقة كبتا نوف رزت بسلمانا راوية حديثة بجيتن فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه أبي في حديث فات يريتن بيجيتن بشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوقفناها قدي بيجيتن مديتن صافد نفيجدا ظلما ملت خوب ايكو دوانان وهالواسا چوكت خو جهان دنا ايك وبيت خو جي جهان دنا ايك گوزكت خود بيجيتن جهان دنا ايك گوزكت خو وان كسي تا جهان دنا ايك نفيجدا وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم افسين داها خاري هالواسا بيجيتن فإذا استوينا كبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندقوتي الله أكبر نشد نفيجه ده حتى ساعت كده كأهمية صفا خراست كر بيدخل مليت خو جهان بانا ايك شنيكا دا بيجيتن الله أكبر چتد نفيجه ده انس خود جرازي بيتن دوي زمان ديدا چد بيجيتن دوي وقت ده كو صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن پشتی چند سال و پشتی زمان پیغمبری صلی الله علیه و سلم انس ما يساق هندك دیدی تسجیل کدی قلت فلو ذهبت افعل هذا اليوم لنفر احدكم كانه بغل شمس ابي صحابيها قلت دوی زمانی دا قلت اگر نوکه از بیم ول کم یعنی پی خوب گین ما پی حوال خود نویجه دایان ملی خوب گین می دبینم که انما حاشای مزگفتی و مالا خودی و هوا كأنما أفكسها وكي هستلك شامبوز دخول لفلفيني تو حسنا كتن بيم بجيتا بيو دي رافيتن أفا صحابي پیغمبر يتوي زماني دا يوغوتي بايت أفكي توصا چند مشنا حسنا كن ملوف بي خوب جيتا بيوانا هل وصف پیغمبر صلى الله عليه وسلم
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قلت ما هن صفت خراس ناكن وكي ملائكة دف رب العالمين صفت خراس كن صفدت راستن. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ صحابي قلت أي پیغمبر خود ما ملائكة شوا صفت خراس كن وشات صفدت راستن دف رب العالمين. قال يتمن الصفوف الأولى قلت صفت دست بك تمام كن صفت دست بك ملائكة تمام كن پشتینگی صفقات نیچت کن ویلیجی خلط یوان کسا دیاد بیتن اوید که هشتا صف تجی نبود بیجی هنده که پشت صفقانی درست کرد صفا هندی صفا نزیکتر بیتن بو امامی خیروی پتره جده بو به خیرش دستت خو که اول صفا پشت رواستی و یتراصون فی الصف و پیغمبری صلی الله علیه وسلم ملائکت رزت خو راست کن لف رب العالمين وقت تراستن وجاهنجي وكي ملائكتا رزت خو راست كن وقت هن وجدا بلنبري رب العالمين تراستن. الوصف پیغمبری صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب قلت صفت خو راست كن أمليت خوب جهن ايك وسدوا الخلل فراغ بين خدا نهيلا خلل وبوشاي وفراغ بين خدا نهيلا وقت هن وجد كن ولينوا بأيدي إخوانكم هن ملت خو نرم كن بو بلد خو عندك جرى فراغك هاي جهنا فركت كتن دي بيني كابرا حسنا كتن كسي دي بچي تبرخ و دي ملت خو جيك وكتن و بيت خو جيك وكتن كأنما كسنا هتا بريد جهتا كتن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملت خو نرم كن بلا اكي دي بيتن و فراغ تجي كتن. ولا تذروا فرجات للشيطان هنشا خلل وفراغ وبوشايا نهلا بو شيطان بيتنا بين هودا وخلل بخيتنا بين هوا. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. پیغمبر صلى الله عليه وسلم هل كسك صفك جهنت اك فراغ نهلين تم جهنت اك بصفها تجيكة رب العالمين دي خير جهنت بكسها وهل كسك قطع كتن صفك رب العالمين جي وقطع كتن جهمي خيرك وخير ندت بكسها. أفجي دعاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوان كسي فراغ تيل ند صفادا وهج برهنده جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كل كنا بين دنجيت مزگفت دا نويش بيتا كتن بوچي چنگي صفت بريتن وقطعت كتن أبا اگر مزگفتك يا بوش بيتن يان روجكا وكيف نويج عيدي وجماعته وجمعي بيتن جه جماعت نکتن و مزگفت یا بچیک بیتن بلا نو بین دنگا دا جی نویجه بکن اگر نه یا هات یا کنن کن نو بین دنگا دا نویجه بکن. گلک جرا کسی که هی حس کتن صفی تجی کتن یبرخ و حس نکتن او چپ کتن وقتی تدید خلل یا هی تو دی بردوام خدای لای نیوه که مزگفته تو خونا دی رخت مزگفته او مشکلوی اویل رخت ایدی ویرلای فراغ هیدی حساهن و دلای دیجی حساهن نیوه که مزگفته پشت امامی دی فراغ من تلدیمه که ریزه و دلوی دی نفره که دی هیتد نافده. اما اگر اول دیفتنه هات تا یا سلملت خوراکت تا خوگهان دی لای خوی کتی تا نیوه که مزگفته اوی دی او فراغ دی گنه سل ملتوی بیتن اول دیفتنه هیتن و گلک جاراجی فراغ گلک یا بچی که هنده کس ازعاجه بران برد کن جهنیف نفرینا کتن دی چیت خو کتد نافره و دی ریزی تان کتن اف کسی نویجید کن نزانن کاری چا نویجه خو خلاص کن بس جه تانگه اوه هجی خالته وید بسلمان دیف ایک بین حتی جه نفره کت کتن پشت نفره کتد ناف صافه ده